आकाशवाणी इम्फाल हौजे अयुक्की पुंग 8 मखाई तारे मणिपुरी दा पाउ ताबिरसे। आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी ना पाउ पाजरे अहानबद मरुओइबा पाउ तांकक अनि थोंगना पांगथोकदौरिबा मणिपुर विधान सभा मिखलगिदमक कांग्रेसना अहानब ओइना मिरेप निफुगी मिंग लाउथोकले। मणिपुरदा कोविड की अनौब केस चामरी सुपना मरी थेंगनखी मियोइ चामुक कुनिथोइ नाबा फदुना डिस्चार्ज तौकी मियोइ अहुम लैखिद्रे अमसुंग लेबाग असिना ngasi नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चामुक 15 सुबा मपोक कुमोनबु पराक्रम दिवस हाना पांगथोकले। लेबाग असिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 की अनौब केस हेनगलकलिबा असि येंगलगा अखोइ पुमनमना सेक्शन से वैक्सीन कापा यारबा मियोइसिंगना अथुबा मतमदा वैक्सीन की डोज सुना कापथोकपियु अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियु। लाइसद असिदगी ngaktoknaba फेस मास्क उपियु फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट सेंगना ताथोकपियु खुदसा सेंगना हमदोकपियु। कोविड-19 गा मरी लेनबा ई पाउसिंगगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 0112397 8046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385241166 अमसुंग 1800345381 ता फोन तौबियु। हौजिक मपुंग ओइबा पाउ तांकक अनि थोंगना पांगथोकदौरिबा मणिपुर विधानसभा मिखलगिदमक कांग्रेसना अहानब ओइना मिरेप निफुगी मिंग लाउथोकले। 32 सुबा मणिपुर विधानसभा मिखलगी भोट अहानब तांककना फेब्रुआरी 23 अदु अनिसुबा तांककना मार्च 3 दा थादनगनी। CEC की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मुकुल वासनिंग ना थोपा चेरोल अमगी मतुंगिना मिरेप निफुगी मिंग अदु ngarang लाउथोकिबनी। जेपसिंगी मनुंगदा हानगी मुख्यमंत्री अमसुंग कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंगबा ओक्रम इबोबिना थौबाल विधानसभा केंद्रदगी मिरेप ओइरगनी। हानगी उप मुख्यमंत्री कै खांगमना नुंगबा विधानसभा केंद्रदगी पासोगी ओइना एके मीराबाई लंगथबालदगी ओक्रम जॉय मांग इम्फालदगी डॉक्टर KH रतन कुमार ओइनामदगी थोक्सोम इथोइबी देवी कक्चिंगदगी खेत्रुमयुंग केनेडी साइकोटगी टिएन हाउकिप कारोंगदगी दीदी थाइसिना चिंगबा याउरी। मिखल असिगी दमक बीजेपी ना मखोगी आनबा मिरेपसिंगी मिंग गणतंत्र दिवस लोयरबा मतुंगदा लाउथोकलबा याय। दोल असिना लागलिबा मिखल असिदा केंद्र हुंफुमक्ता मिरेप थादोकनी हाइना लाउथोकरबनी। अमरोमदा शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट नसु मिरेप 15 की मिंग गणतंत्र दिवस पालन लोयरबा मतुंगदा लाउथोकनी हाइख्रबनी। मरगसिदा मणिपुरदसु मिखल की थबक तमना तम कनखलकली मिरेप ओइगदबसिंगना तोंगान तोंगानबा लालोंगसिंग सिजिनदुना बोट खोमगी थबक सथरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना मिखल की रैली अमसुंग रोड शो ना चिंग पांगतोकपदा अथिंगबा थंगलंबा अदु थासी 38 फावबा सांगतोखरे। लेबाग असिदा कोविड-19 की फिबम असिगी येंगलगा इलेक्शन कमीशन ना खोंगतांग असि लोखलकपनी। अदु मोइनमक इलेक्शन कमीशन ना राजनीति दलसिंगी ओइनदी लम खरदा कोमथोरकली। अहानबा तांककता पांगथोकदौरिबा मिखलगिदमक मियामगी मीटिंग नत्रगा राजनीति दलसिंगी मीटिंग थासी 19 दी कांगथोकपा यागनी। अनिसुबा तांककता पांगथोकदौरिबसिंगना फेब्रुआरी अमदगी मिखलगी मीटिंग ना चिंगबा पांगथोकपा यागनी। युमथोंग चांगदुना बोट खोमबदा मियोइ 5 खक ओइरंबा अदु मियोइ 10 दा हेनगतले। मणिपुर हौकिबा पुंग 23 दा कोविड की अनौब केस चामरी सुपना मरी थेंगनखी मियोइ 119 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौकी मियोइ अहुमना लाइसेट असिदगी लेखिदे। राज्य असिदा हौजिक एक्टिव केस 5,938 लेरी अपुनबा पॉजिटिव केस 1,19,738 की मनुंगदा 1,19,14,500 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखरे। नाबा फबगी चांग चादा 43.02 नी। हौजिक फावबुदु मियोइ 2,219 लाइसेट असिदगी लेखिद्रे। गणतंत्र दिवस पालन की फुल रिहर्सल ngasi पांगथोकली। मौसानदी फुल रिहर्सल असि जनवरी 23 दा पांगथोकलंबनी अदुबो हौजिक पालिबा सरकार असिना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मपोक नुमित थौरमबु कोनसिनबगीदमक जनवरी 19 दगी गणतंत्र दिवस की थौरम पांगथोकपनी। मणिपुरदसु गणतंत्र दिवस पालन की फुल रिहर्सल पांगथोकनी। मरगसिदा तोंगान लालोलुपसिंगना गणतंत्र दिवस पालनबु यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना टोटल शटडाउन तौगनी हाइना लाउथोकरे। गणतंत्र दिवस पालन गमरी लेना मणिपुर पुलिस ना मफम गयादा थीबु हुंबगी थबक सथरी। ngarang Imphal West Police na uripok Basaspati Lekai Imphal gi ngari gali Dharmasala Nagamapal amasung Thangal Bazar gi mafam kayada thibu humgi thabak sathaki Bishnupur Police na su Nasau Pankhung
Maya Moirang Kunjeng Lekai da Thibomgi Thabak Chathaki Imphal East Commando na Sanjen Thongdagi Namthalpung Chekongi Mafamsing da Thibomgi Thabak Chathaki Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal dagini Lebagsina ngasi Netaji Subhash Chandra Bose ki chamu kunmanga suba mapok kumonbu Parakram Diwash haina pangthokli numit asiga mari leinana Pradhan Mantri Narendra Modi na Nai Delhi gi India Gate ngasi numidang wairam pung 3 ta Netaji Subhash Chandra Bose ki hologram amagi maikum hangdokani Netaji Subhash Chandra Bose ki chamu kunmanga suba mapok kumon thoramga mari leinana Sarkar asina India Gate Netaji Subhash Chandra Bose ki mitamama khinaba warep laukibani Granite na saba mitamasi saba loidri papaubadi mapamasida hologram statue si oina thamgani Disaster Management gi lamda lanai natraga tongan ba sangstan singna sokthaba leitana honabagi damak numit asigi mari leinana Subhash Chandra Bose Apra Prabhadan Puraskar pinaba lauthokle mana asida sangstan gi oina sel oina lupa lak yankai mathoi certificate ama lanai oiragana sel oina lupa lak manga amasung certificate ama yauri Manipur dasu Netaji Subhash Chandra Bose ki chamukun manga suba mapok kumon thoram ngasi ayuk Moirangi INA Martyrs Memorial Complex ta pangtholagani thormadu Rajyapal La Ganeshana Netaji Subhash Chandra Bose ki murti da leikatuna ikai khumnaba utkani thormasigi sarukam oina Akaswani Imphal gi ipau kangbu amasung Rajya gi Art and Culture Department punna sinduna irai numit khudingi numidangi Manipuri pau da sandokliba Azadi ka Amrit Mahotsav quiz program gi 33 suba episode tagi 12 suba episode pauba winner oikara myoisingda manayen thokani Pausi sing ngasi phongnari bama roiba pausing gi namak hojik Wahengbam Rajesh leire Rajesh Tagachari Suni Manipur Vidhan Sabha Mikhal gi damak Congress na nupi mireb ani yauna mireb nipu gi ming laukthok bagi pau BJP Sena amasung NPP su mireb laukthok na ba sem sare haiba pau Irebak People's Chronicle Pongnafam Sanalaibak Huyelan pau Imphal Free Press Morning Bell gi ahan headline tori Pausi Shanghai Express English Ichel Express amasung Narogi Todang gi dana ani suba headline tore Kangpok pida positive oibagi chang chada nipu 8.8 ani oiki anoba case samari mari thenaki COVID positive oiba mioi ohum leiki de haiba pauna Shanghai Express English ki ahan headline ori COVID ki phibam na January 13 power rally road show thingle haiba pau Shanghai Express Manipuri the banner headline tawduna fongle Pawasi Isel Express amasung Narogi Todangina ahan headline tori Pawasi Sanalibak Huyelan pau Imphal Free Press amasung Morning Belgina ani suba headline tori amasung atei pau se singdasu ningthina fongba thingnare Mireb laukthokpaga pung nipuni pangi manungda paukse singda criminal case ta senabasingi akupa warul fongdokadabani haiba joint CEO gi warulna irebakta ani suba headline tori pung kunmari da mioi chamri mari positive oiki ahum leiki de haiba pauna ponafamgi ani suba headline oire Hauji pawda postal ballot lising kuntra humdoi chahum humdratur issue tokre haiba pawama Shanghai Express Manipur gi anchor kalam da fongli Mizoram da Myanmar gi refusing changsilakpa leptri haiba pawama Shanghai Express English da fongle Republic Day Thoram Reasilga Mari Lenana Chatok Sasinda Ahong Laidagani Haba Palma Isel Express the Fongli Club Maira Pai Singna Mikal the Palm the Batok Toktan of Honasi Haba Amukogi Wafam Amasu Pongna from the Fongle Mi Kunjat Silakpadi Pore Lopam Sing Tungi Mirolna Uroidore Haba Palma Sanalebaki Anchor Kalam the photo Konona Fongli Manipur Technical University ki VC ki Watok High Court na January Kunmanga da Laikai Tarbaya Haba Palma Huyelan Paugi Anchor Kalam the Fongli Imphal ngasi fongwa pausi sing the phone ribatay pausing di National Highway to the Tatharamba ban handokiba oil tanker driver sing na National Highway da akan makhongjang changsin kre nupa amana pikliba macha nupa amabu hat kre haba pau more da patak na COVID ki test tokiba tongan ba laluglup amadi sangsan sing na ganatana dibas panan boycott tobagi pau Exam pangthok na ba SOP semgadabani haiba desamgi wafam BJP ki ticket laptop na ba Mukhyamantri Delhi pangkre Imphal West Jilla da CRPF ki chamani phu mari gi athing ba thamkre mafam kaya da ganatan divas palanga mari lena thi humbagi thabak chathakre haibana chingba pausing asini chuni Thagachari Rajesh Loshilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask uppa futaru lapna na leiba khutsa amadi maimi tarutana na thamba haiba achamba thawungsing asi ngangna chatpinaba amuk hana ningsingjari arubedama ruba pau amuk tangkak ani thongna pangthokadawriba Manipur Vidhan Sabha Mikhal gi damak Congress na ahanba oina mirep nifu gi min lauthokle Manipur COVID ke anoba case samri shumna mari thengnaki mioi chamukuni thoi naba phaduna discharge tawki mioi ahum lekhidre amasong Leibag sinangasi Netaji Subhash Chandra Bose ki chamukun manga suba mapok kumonbu Parakram Diwash haina pangthokli pauloi jare